Ngithi philani-ke bakamthaniya njengoba lathi hloka singabaphilileyo namhlanje. Sisithi-ke manje abagulayo nabo mabaphile konke amagumbi omane omhlaba. Sibathandazela-ke ngegama lakhe uNkulunkulu umvelinqaku wethu. uNkulunkulu wethu onamandla owethu thina ama-Afrika. Ngithanda-ke manje ukubonga namhlanje njengoba nginani ngemihla nangamalanga. Ngibuyile njalo ngokuzofundisa ngesintu sethu nangokupheleliswa kwaso. Ngizoqala lana engifuna ukuqondisa mayelana ngedlozi. Ngizoqala ngendaba yokuthwasa. Sinenkinga esihlangana nayo singabantu abaphilayo emhlabeni. Kunezinto ezimbili ezintathu engizozibhala njalo kulokho ngicela lingangizwa kabi bantu bakithi, ngoba ngifuna ukuthi ngiqondise silungise ukuze isiko lethu lingalahleki, ngoba manje ungabhekisisa isiko lethu selithanda ukulahleka. Sinenkinga kakhulu endabeni yobizo. Ubizo yebo lukhona kithi, kodwa-ke kunento eyodwa engifuna siyiqonde singabantu. Ngifuna siqonde lana ukuthi idlozi alikhethelwa lapho okumele liyethwasa khona. Awungeke ukuthi uma ubuya kimi bese ngiyokubhulela ngithole ukuthi unedlozi bese ngisithi mina hlala lana ngikuthwasise. Kungaphandle kwemvume njalo siyabe sizohamba kwesinye isikhathi sethesi omunye umntwana womunye umuntu ubunzima obedlula lobo asuka ebhekane nabo. Edlozini idlozi yilo elikuyalelayo elikulayelayo ukuthi kumele uyothwasa kuphi. Kanti njalo-ke lona liyazikhulumela mangabe selifikile lapho kumele lethwasa khona. Uzothola nalogobela ekulindele. Uzofika-ke manje akuthakazele akubize ngamagama alawo madlozi ahleli phezu kwakho, okuwukuthi uzobiza amagama abantu abakumbethe ngoba uvela naye esevele selayeziwe ukuthi okay, ukhona umntwana ozayo lapha ekhaya. Njalo bese sifika lapha ey'mpahleni zokuvunula ezabantu abadala. Sekukhona inkinga esihamba siyibona engasoze ngingayikhulume kakhulu, okuwukuthi uma ngabe ngingayikhuluma ngingagxekwa, kodwa-ke siyabe sifale siyiqondise. Idlozi liyazikhulumela lona imvunulo yalo. Ungalivunulisi ngeyunifomu yakho gobela, kodwa kumele avunule ngale ndlela abantu abembethe ababevunula ngayo. Mangabe buyibuhlali obuyi-blue nobumhlophe, makube yibuhlali obuyi-blue nobumhlophe, ngoba asinalo ibizo lunye. Uzothola omunye enobuhlali obuyi-yellow, umthole omunye enobuhlali obuyi-blue, umthole omunye enobuhlali obumhlophe, umthole omunye enobuhlali obubomvu, kanjalo kanjalo. Nezingubo zakhe azimbathayo akazikhetheli njalo akakhethelwa. Kodwa-ke inkulumo ibingayisiyo leyo. Mina ngiqhubeka ngeyami inkulumo eyokufundisa, ngiqhubekela phambili, ngiqondisa abantu ngempilo. Ngizofuna ukukhuluma kakhulu ngoba kunemibuzo elingibuza yona mayelana ngokuthwala ngamagundwane. Ngizoyixoxa-ke le ndaba namhlanje emayelana ngokuthwala ngamagundwane bese ezokwazi ukuthi lizwisise kahle nokuthi wona adlani kahle kahle. Uqobo lwawo angamagundwane, hhayi izilwane ezinye sizozibiza ukuthi ngamagundwane zingaso amagundwane. Sithola sewuthatha amagundwane la amagundwane asasidla inyama. Cha, lapho-ke siyabe sesitshintshile sesingasayenzanga amagundwane, kodwa sesihambe sayenza isilwane esihamba ngenyawo ezimbili. Yingakho-ke namhlanje njengoba ngisithi sizoxoxa ngawo la magundwane nokuthi adlani, ngizokubeka nje kube lula kube sobala. Thina amagundwane esiwakhandayo lapha ekhaya adla ama-peanuts, amandongomane, yiwo awadlayo,
hhayi enye into-ke manje esingayikhuluma siyibeke eceleni. Okuwukuthi ngesintu into nento iyalandelelwa ilungiswe uma ngabe kukhona lapho okunamaphutha khona. Adla ama-peanuts, adla amantongomane, amantongomane yiwo ama-peanuts ngesiLungu. Bese sisithi thina-ke abuye la magundane ethu adla imifino enganawo usawoti. Okuwukuthi-ke manje sizobuya njalo siqhubeke ngokuya kwesikhathi. Ngathi-ke uDlozikhulu ngamthola ku-0832 66954, 0832 lapho ongangithola khona mayelana ngemininingwane eminingi nezinto esizenzayo eziphathelane nemali nokuthwala. Ungaxhumana nami kuleyo namba-ke engiyibekile. Siyabonga.